Ima jedna vrsta pohlepe koja se ne prepoznaje odmah jer dolazi obučena u porodičnu ljubav. Dolazi sa suzama na sahranama i sa stiskom ruke koji traje malo predugo. Dolazi sa pitanjem koje zvuči kao briga, a zapravo je inventura. Pitanjem ko što dobija. Ko je bio bliži? Ko je zaslužio više? Ko će na kraju stati uz orahe i uz livade i uz ono staro imanje koje čeka da neko uzme što mu pripada? Moj djed Milovan umro je u 81. godini, a testament koji je ostavio za sobom bio je najkraći i najsuroviji dokument koji sam ikada pročitala. Jedna stranica. Pisana rukom. I na dnu, umjesto potpisa, nešto što me je zaustavilo na pola daha. Nije bio potpis. Bio je otisak prsta. U crvenoj boji koja nije bila mastilo. I ispod toga, jednom jedinom rečenicom, uvjet koji je nasljedniku postavio kao konačan ispit. Imanje Milovana Toševića prelazi u vlasništvo onoga ko provede jednu noć sam u starom mlinu na Crnoj rijeci, od sutona do zore, bez napuštanja objekta. 8 članova porodice pročitalo je tu rečenicu toga dana. 7 je odmah reklo ne. Ja sam bila 8. I razlog zašto sam bila jedina koja je pristala nije bila hrabrost. Nije bila pohlepa. Nije bila ni ljubav prema djedu Milovanu, mada ta ljubav jest postojala. Razlog je bio jedan jedini, konkretan, lični. Znala sam nešto o tom mlinu što drugi nisu znali. Ili bolje rečeno, sumnjala sam. I ta sumnja bila je toliko stara i toliko duboka u meni da je jedina šansa da je razriješim bila upravo ona noć, u onom mlinu, sama. Do kraja ovog videa shvatit ćeš šta sam znala. Shvatit ćeš zašto niko prije mene nije dočekao jutro. I shvatit ćeš šta sam pronašla u starom mlinu na Crnoj rijeci u 4 ujutru, u oktobarskoj noći, dok je kiša bila tako gusta da se nije moglo vidjeti ni metar ispred sebe. Ali da bi razumjela sve to, moraš znati ko je bio moj djed Milovan. I ta priča počinje mnogo prije testamenta. Počinje u jednoj noći iz mog djetinjstva, kada mi je djed rekao nešto što sam tada smatrala pričom za djecu, a što sam godinama poslije shvatila da je bila ispovijest. Milovan Tošević bio je čovjek koji je imao više prošlosti nego što je jedno tijelo moglo nositi. Visok, suh, sa onim tipom lica koji su imali stari Balkanci koji su živjeli vani i radili rukama, lice koje je sunce i vjetar napravilo trajnim, sa borama koje nisu bile slabost nego dokumentacija. Svaka bora bila je godina, svaka godina bila je odluka, svaka odluka bila je dio nekog sklopa koji djed nikada nije izlagao potpuno ni pred kim. Bio je iz onog kraja gdje se čovjek mjeri imanjem. Ne u novčanom smislu, ne u modernom, nego u onom starom, agrarnom smislu u kome zemlja znači slobodu, a sloboda znači da nisi nikome dužan, a biti nikome nedužan je jedina prava aristokracija koju seljak može sebi priuštiti. Djed je imao imanje. Prava, ozbiljna zemlja. Livade, šumu, voćnjak, kuću s katom, staju i mlin. Stari mlin na Crnoj rijeci koji je bio funkcionalan još od djedo Milovanovog djeda, koji je mljeo žito za pola okoline i koji je u to staro doba bio izvor i prihoda i ugleda i ono što se na Balkanu zove ponos od oca na sina. Mlin je prestao s radom 60-ih. Nije bio uništen, nije bio zapaljen, nije ga odnijela rijeka. Jednostavno je prestao. Djed ga je zatvorio jednog dana i nikad ga više nije otvorio. I nikome, nikad, ni jednoj živoj duši u porodici nije objasnio zašto. Pitanja su bila. Naravno da su bila. Balkanska porodica bez pitanja ne postoji. Ali djed je imao onaj tip tišine koji ne poziva na nastavak razgovora. Onaj tip pogleda koji kaže pitanje je postavljeno i odgovor neće doći i ako ti to odgovara možemo nastaviti sjediti, a ako ne odgovara vrata su tamo gdje su uvijek bila. I svi su na kraju prihvatili tu tišinu. Svi osim mene. Imala sam 8 godina kada sam prvi put pitala djeda za mlin. Bila je nedjelja, bili smo na imanju ljeto, onaj tip balkanskog ljeta koji ima specifičan miris, suha trava i vruće kamenje i negdje daleko dim od roštilja i zujanje pčela koje se ne vide ali se čuju. Sjedili smo djed i ja na klupi ispred kuće i ja sam gledala prema rijeci i prema crnoj silueti mlina koji se vidio između drveća, taman, zatvoren, sa daskama pribijenim preko vrata. Pitala sam zašto je zatvoren. Djed je dugo čutao.
A onda je rekao nešto što djetetu od 8 godina ne bi trebalo reći, ali što je rekao jer je možda znao da sam ja tip djeteta koje može nositi određene istine. U tom mlinu je ostao jedan čovjek kome nisam mogao pomoći. I od tada ga nisam mogao otvoriti. Toliko. Ni ime. Ni objašnjenje. Ni godina. Ni okolnosti. Jedan čovjek kome nisam mogao pomoći. Pitala sam ko je taj čovjek. Djed me je pogledao onim dugim pogledom koji je imao kada je nešto mjerio iznutra. Priča za drugi put, rekao je. Drugi put nikad nije došao. Djed nikad više nije pomenuo taj razgovor. I ja sam nosila tu rečenicu u sebi 26 godina, kao kamen u džepu koji je uvijek bio tu, koji si zaboravio dok ne stisneš ruku. Sahrana je bila u oktobru. Onakva sahrana kakve se rade u onim krajevima. Puno ljudi, puno hrane poslije, puno pijenja koje nije bilo samo od tuge nego i od onog balkanskog rituala koji kaže da se mrtvi isprate dostojanstveno i da dostojanstvo uključuje i porodično okupljanje i razgovor i jelo i ono što dolazi uz jelo. Porodica je bila kompletna. Sinovi i kćeri djeda Milovana, ukupno 4, i njihova djeca i unučadi supružnici i sva ona porodična konstelacija koja se formira godinama i koja na sahranski dan sjedne za isti sto, a da godinama nije bila zajedno u jednoj prostoriji. Testament je pročitan 3. dana, kako je djed bio ostavio uputstvo. Notarica je bila žena srednje dobi, kratke kose, sa naočalama koje su bile malo prevelike za lice, i čitala je glasno i ravno, bez intonacije, bez pauza na dramaturškim mjestima. Imanje. Kuća. Zemlja. Voćnjak. Šuma. Sve to ide onome ko provede noć u starom mlinu na Crnoj rijeci, od sutona do zore, bez napuštanja objekta i bez kontakta s vanjskim svijetom za to vrijeme. Tišina u prostoriji bila je takva da si mogao čuti sat na zidu. Pa je počelo. Tetka Milena, najstarija djedo Milovanova kćer, prva je progovorila, onim glasom koji se grize sa suzama. Ovo je senilnost. Nije bio pri sebi kada je ovo pisao. Ujak Branko, drugi sin, odmah iza nje. Kakav mlin, djeca smo bila tamo, znaš i ti da u taj mlin ne treba ići noću. Ujak Zoran, 3. Nek ide ko hoće. Imanje nije vrijedno te gluposti. Jedino Dragan, najmlađi, 4, djedo Milovanovo mezimče, nije ništa rekao. Sjedio je sa rukama na koljenima i gledao u testament, i na licu mu je bio izraz koji nisam znala pročitati, ali koji mi se učinio važnim. 8 nas, unučadi, sjedilo je za istim stolom. I kada je notarica pitala tko pristaje na uvjet, 7 je odmah okrenulo glavu ili spustilo pogled ili reklo neglasno. Ja sam podigla ruku. Reakcije su bile razne. Tetka Milena je rekla da sam luda. Ujak Branko je rekao da imam pravo, ali da se nadam da znam šta radim. Ujak Zoran je slegao ramenima na način koji je govorio da mu je svejedno. Jedino Dragan me je pogledao na način koji opet nisam znala pročitati i rekao jedno slovo. Znaš. Nije bio upitnik na kraju. Bio je tačka. Kao da je znao da znam. A ja zaista jesam nešto znala. Ili bolje rečeno, sumnjala sam na nešto. I ta sumnja, ta 26 godina stara sumnja zasnovana na jednoj djedovoj rečenici iz jedne ljetne nedjelje, bila je razlog zašto se nisam predomislila ni kada sam te noći ušla u mlin i kada su se vrata iza mene zatvorila i kada mi je baterija na telefonu pokazala 80% i kada sam u mraku čula nešto što mi nije trebalo biti prvo što čujem u toj prostoriji, ali o tome za koji minut. Jer prije nego što ti ispričam tu noć, moraš znati još jednu stvar. Moraš znati šta je Dragan rekao u autu, 5 dana prije moje noći u mlinu, kada smo sami, bez ostatka porodice, sjedili ispred kafane i pili kafu koja se hladila jer nismo pili nego razgovarali. Dragan je bio djedo Milovanovo mezimče. Nije to bila tajna. Nije bio ni favorit u onom gadnom, privilegiranom smislu. Bio je mezimče jer je bio najmlađi i jer je imao onu vrstu naravi koja se slagala sa djedom, tih, pažljiv, ozbiljan na način koji nije bio nastupaštvo nego karakter. U autu ispred kafane Dragan mi je rekao da je djed s njim razgovarao 3 sedmice prije nego što je umro. Razgovor koji Dragan do tada nije nikome prepričavao. Djed mu je rekao za mlin. Ne za testament, ne za uvjet.
Za nešto što je u mlinu ostalo. Za priču koju je nosio 50 i neku godinu i koju je odabrao da kaže jednoj osobi prije nego što ode, jer je smatrao da ta osoba treba znati, ako ne iz nekog drugog razloga, onda zbog porodičnog obraza koji se ne smije zakopati s čovjekom. U mlinu je, u noći davne jeseni, poginuo čovjek. Nije bio stranac. Nije bio slučajan prolaznik. Bio je čovjek koga je djed poznavao. I djed nije bio nevin u njegovoj smrti. Dragan mi je rekao toliko. Ostalo, rekao je, naći ću sama ako odem tamo. Jer djed je ostavio nešto u mlinu. Nešto osim kamena za mljevenje i starih drvenih greda i godinama skupljene prašine. Ostavio je odgovor. Sada su neki od vas sigurno pomislili da je ovo priča o duhu. O prokletstvu. O nečemu što dolazi s onu stranu i što čeka u mraku da plati stari dug. I razumijem zašto biste to pomislili. Balkanski mlini imaju tu energiju. Balkanski mlini stoje pored rijeka koje šume i u kojima ima sjene i šuma i vlage i svega onoga što noću postaje drugačije od onoga što jest danju. Ali ovo nije priča o duhu. Ovo je priča o dokumentu. I o tajni koja je bila sakrivena 50 i neku godinu ne od straha od zakona nego od straha od nečeg mnogo starijeg i mnogo strožeg na Balkanu. Od straha od suda komšiluka. Ušla sam u mlin 16. oktobra, u 5 poslijepodne, sat i po prije sutona. Uzela sam baterijsku lampu, malu bateriju koja puni telefon, nešto hrane, kaput koji je bio topliji nego što je izgledao i deku. Uzela sam i bilježnicu i olovku, jer sam iz nekog razloga, koji nisam mogla racionalno objasniti, znala da ću nešto zapisivati. Dragan me je odvezao do staze i ostao u autu bez da je rekao još nešto. Samo je, kad sam izlazila, rekao jednu rečenicu. Ispod desnog mlina. U podu. To je sve. Staza do mlina bila je 200 metara kroz šumu. Oktobar. Lišće žuto i crveno i suho škripa pod nogama pri svakom koraku. Rijeka se čula, ali nije bila vidljiva. Mlin se ukazao između drveća kao što se ukazuju stvari koje su oduvijek bile tu, ali koje si prestao gledati. Bio je veći nego što sam ga pamtila iz djetinjstva. Ili je djetinjstvo smanjivalo sve osim mlina. Daske na ulaznim vratima bile su prikovane, ali ne čvrsto. 2 udarca rukom bila su dovoljna da popuste. Vrata su se otvorila s onim zvukom koji ima sve što se dugo nije otvaralo, škripom koja je dio metal i dio duh i koja te uvijek na trenutak zaustavi. Ušla sam unutra. Mlin je imao 2 prostorije i mezanin. Prizemlje gdje su stajali kameni mlinovi, sada mirni i zarasli u paukove mreže, okruženi starim vrećama koje su se bile pretvorile u sivu masu bez oblika. Strop visok, drveni, sa gredama koje su bile crne od vlage i godina. Prozori mali, 4-ugaoni, sa staklom koje je bilo toliko prljavo da je bilo neprozirno. Gornja prostorija, do koje su vodile stube bez ograde, bila je nešto u čemu se nekada živjelo. Ostaci kreveta, stol, stolica, pećna drva koja nije bila ložena barem pola vijeka. Mezanin. Otvor u stropu prizemlja, do kojeg se dolazilo ljestvama koje su stajale naslonjene na zid. Sve to sam pregledala polako, sistematično, dok je sunce još ulazilo kroz prljave prozore. A onda sam se sjetila Draganovih riječi. Ispod desnog mlina. U podu. Desni mlin. Onaj bliže rijeci, onaj koji je bio veći od lijevog. Ispod njega, u podu koji je bio od grubih dasaka, moralo je biti nešto. Kleknula sam i počela da gledam. Pod je bio solidan. Nije imalo vidljivog otvora ni ploče ni ikakve oznake. Ali u jednom uglu, tačno ispod desnog mlina, jedna daska je bila nešto kraća od ostalih. Nešto šira od razmaka koji je trebalo da popuni. Uzela sam džepni nož koji sam bila stavila u kaput. I počela sam da je podižem. Ono što je bilo ispod daske nije bio ni novac ni nakit ni papiri u obimu u kojemu bi to ko čekao. Bila je jedna kutija. Metalna, vojnička, kakve su se koristile za municiju, a nalazile svuda po kućama bivše Jugoslavije, kako kutije za sve i svašta. Zelena, sa zarđalim pojasem koji se ipak dao otvoriti. Unutra, zamotano u voskanu tkaninu koja je zadržala fleksibilnost i pored svih tih godina. Bilježnica. Nije bila deblji.
50, možda 60 stranica. Na koricama, djedovim rukopisom, samo jedna rečenica. Za onoga ko bude dovoljno hrabar da želi znati istinu. Otvorila sam je. Bilježnica je bila dnevnik. Nije bio kompletan dnevnik, nije bio svakodnevan, ali je bio hronološki i bio je pisan s jasnoćom čovjeka koji zna da piše za nekog drugog i koji ne sebi piše nego nečemu što je izvan njega. Počinjao je datumom iz jeseni 1955. Djed je tada imao 20 i neku, bio je tek preuzeo imanje od svoga oca, bio je neoženjen. Priča koju je dnevnik sadržavao nije bila ni jednostavna ni kratka, i ovdje ti mogu dati samo ono što mi je bitno za razumijevanje onoga što sam tu noć shvatila. U tom kraju, u to doba, bio je spor oko granice. Ne ratni spor. Zemaljski spor. Ko čija zemlja, koji kamen, koji međaš, čiji šumarak, koji livada. Takvi sporovi su na Balkanu stari koliko je staro i vlasništvo i upravo su takvi sporovi znali da razdvoje porodice i prijatelje na generacije. Djed Milovan bio je u sporu sa čovjekom koji se zvao Radovan Đekić. Radovan je bio komšija sa druge strane rijeke. Nije bio loš čovjek, prema dnevniku. Nije bio ni dobar u onom jednostavnom smislu. Bio je čovjek koji je imao svoju pravdu i koji je u tu pravdu vjerovao onako čvrsto i tvrdoglavo kao što balkanski muškarci vjeruju u stvari za koje su se jednom odlučili. Spor je trajao 2 godine. Papiri, svjedoci, komisije, lokalni sudac koji je bio rod jednom od njih i koji je stoga bio pristran što je svako znao, a niko nije mogao dokazati. I onda je jedne jeseni, u noći, spor riješen na način koji nije bio ni papirnat ni sudski. Dnevnik je u ovom dijelu pisan drukčije nego ostalo. Sitnije, kao da je pero pritiskalo jače. Neki redovi bili su teško čitljivi, ne od starosti tinte nego od onoga s čim je pisac pisao te redove. Radovan Đekić je te noći došao u mlin. Nije došao da se bori. Nije došao naoružan. Došao je s dokumentom u ruci. Dokumentom koji je, prema Radovanu, dokazivao da je zemlja njegova i koji je bio stariji od svakog drugog papira koji je djed Milovan imao. Djed je bio u mlinu te noći. Nije bio sam u mlinu te noći, ali onaj drugi čovjek koji je bio s njim nije bio imenovan ni u jednoj rečenici dnevnika. Samo. Bili smo nas dvojica. Bez imena. Bez opisa. Taj drugi čovjek ostao je anoniman kroz cijeli dnevnik, zaštićen jednim aktivnim izborom djeda koji je u dnevniku jednom jedinom rečenicom objasnio zašto. Neka onaj drugi nosi svoju savjest sam. Ja nosim svoju. Šta se tačno desilo te noći, dnevnik nije pisao kao reportaža. Pisao je kao ispovijest. Bez kronologije, bez scene, nego sa osjećajem, sa teretom, sa onom vrstom pisanja koje dolazi od ruke koja ne bira nego ispisuje. Radovan Đekić nije izašao iz mlina. Djed Milovan jest. Dokument koji je Radovan donio s njim, dokument koji je trebao riješiti spor u Radovanovu korist, nestao je te noći. I zemlja je ostala Milovanova. I spor je proglašen riješenim zato što jedna od strana više nije bila živa da ga nastavi. Sjedila sam na hladnom podu mlina i čitala dnevnik satima. Vani je pao mrak. Rijeka je šumjela. Kiša je počela negdje oko 8 i postajala sve gušća. Moja baterijska lampa bacala je krug svjetlosti na stranice, a ja sam čitala i nisam mogla stati. Jer dnevnik nije bio samo ispovijest o Radovanu. Bio je i odgovor na pitanje koje je pratilo porodicu 50 i neku godinu. Bio je odgovor na pitanje zašto djed Milovan nikad nije bio miran. Zašto je u zadnjim godinama teško spavao. Zašto je imao onaj pogled koji gleda malo pokraj tebe, nikad ravno u tebe, pogled koji je Balkancima poznat kao pogled čovjeka koji nosi nešto što ne dijeli. Dnevnik je sadržavao i nešto drugo. Ime i adresu Radovanove kćerke. Radovan je imao dijete. Malo, tad. Djevojčicu koja je imala 7 godina kada je otac nestao i koja je odrasla bez objašnjenja, bez groba, bez ičega osim tišine i majke koja je umrla mlada i od onoga na Balkanu zvanog puklo joj srce od tuge. Djevojčica je bila živa. Starija žena sada, negdje u 80-ima, živjela u drugom gradu. I djed je znao gdje je. I ostavio je tu informaciju u dnevniku. Nije ostavio objašnjenje zašto.
Nije napisao šta hoće da s tim uradi onaj ko pronađe dnevnik. Ali ja sam razumjela. Razumjela sam onako kako se razumiju stvari koje se ne objašnjavaju nego se čuju. Djed je htio da ona zna. Nije mogao lično ići. Nije mogao napisati pismo koje bi otišlo direktno. Ali je mogao ostaviti nit. Onome ko bude dovoljno hrabar da je pronađe. Provela sam tu noć do zore. Nisam spavala. Nisam mogla. Čitala sam dnevnik 2 put, zapisivala u svoju bilježnicu, slušala kišu i rijeku i sve one zvukove koje noćni mlin ima i koji su bili potpuno prirodni i potpuno neobjašnjivi istovremeno. Nije bilo ničeg nadprirodnog u tom mlinu. Bila je samo priča. Teška, stara, skupo plaćena priča. I bila je odluka koje sam morala donijeti. Zor je ušla kroz prljave prozore onako tiho i postupno kako zore ulaze u oktobar, nema tu dramatike, nema jakog sunca, samo lagano posvjetljenje sivog neba koje ti govori da je noć gotova. Izašla sam iz mlina u 5 i nešto ujutro, sa dnevnikom u torbi, sa bilježnicom punom svojih bilješki, sa nogama koje su bile hladne od betonskog poda i sa nečim u grudima što nije bio ni ponos ni olakšanje ni tuga nego mješavina svega toga zajedno. Nešto za što ne postoji jedan naziv. Dragan je bio parkiran na ulazu u šumu. Nisam pitala kako je znao kada da dođe. Ušla sam u auto i rekla samo. Pronašla sam. Vozili smo se kući u tišini. Sada dolazim do onog dijela priče koji nije dramatičan, ali koji je, mislim, najvažniji. Lakše je, daleko lakše, priča o noći u mlinu od priče o onome što dolazi poslije. Imanje sam dobila. Uvjet je bio ispunjen, notarica je potvrdila, porodica se složila sa 2-3 primjedbe i jednim dnevnim telefonskim razgovorom koji je tetka Milena vodila tjedan dana nakon svega. Ali imanje nije bila stvar o kojoj sam razmišljala. Razmišljala sam o Radovanovoj kćerki. O ženi u 80-ima, čije je ime bilo Milica Đekić, sada udana Milica Poparić, koja je živjela u Novom Sadu i koja je odrasla bez oca i bez groba i bez ikad saznate istine. Dragan i ja smo se sastali nedjelju dana nakon moje noći u mlinu i dugo razgovarali. Pitanje nije bilo hoću li ići. Pitanje je bilo kako. Postoji jedna vrsta odluke koja nije ni hrabra ni plašljiva. Nije ni sebična ni sebeskorna. Koja je jednostavno neophodna. Kao disanje. Kao ustajanje ujutro. Kao nešto što tvoje tijelo zna da mora uraditi, bez analize i bez konsultacije sa strahom. Ja sam znala da moram ići do Milice Poparić. Nisam znala šta ću naći. Nisam znala hoće li biti živa. Nisam znala je li ikad tražila odgovor ili je odavno prestala. Nisam znala je li moje dolaženje dar ili nova rana. Ali znala sam da djed Milovan nije ostavio tu informaciju slučajno. I znala sam da je taj dnevnik bio pisan za mene, za nekoga kome je htio prenijeti ne samo teret nego i obavezu. Jer na Balkanu postoji stara, duboka, nepretenciozna moralna logika koja ne treba vjersku etiketu ni filozofski sistem. Šteta učinjena na ovom svijetu traži pokajanje na ovom svijetu. I pokajanje nije samo kajanje. Pokajanje je i čin. Ovdje moram da se zaustavim na trenutak i da ti kažem nešto što nije dio priče o djedi Milovanu, ali jest dio razloga zašto se ovakve priče uopšte pričaju. Svaka porodica na Balkanu ima neku svoju kutiju ispod desnog mlina. Ne mora biti metalna kutija s dnevnikom. Može biti tišina koja se godinama ne rastavlja. Može biti ime koje se ne izgovara. Može biti grana porodičnog stabla koja je odsječena bez objašnjenja i čiji je panj ostao izar, ali je i dalje tu. I postoji nešto u balkanskoj ženskoj intuiciji koja osjeća te kutije. Koja ih ne traži nužno, ali ih prepoznaje kad ih nađe. Koja zna da tišina ima sadržaj i da bi moglo biti važno znati koji. Ako si od onih žena, pritisni supscribe. Ostani ovdje. Ovakve priče nisu rijetke, samo su neispričane. I svaka sedmica donosim jednu novu. Hvala ti što si do ovdje. Ozbiljno, iz srca. Ostati uz ovakvu priču zahtijeva nešto od tebe i to nešto nije malo. Milica Poparić živjela je u stanu na 3. spratu u Novosadskoj ulici koja je imala drveće i tišinu kakvu imaju ulice u kojima živi starija generacija. Pozvonila sam bez najave.
Nije to bio dobar plan. Znala sam to, ali svaki pokušaj najave koji sam osmišljavala u glavi završavao je na istom pitanju koje ne možeš postaviti telefonom ni porukom. Dobar dan, ja sam unuka čovjeka koji je ubio vašeg oca. Otvorila je vrata žena koja je imala 80 i neku i koja je, sudeći po stasu i pogledu, bila u 90-ima vitkija i uspravnija nego što je sad bila, ali i sad nije bila žena koja se lako smeta. Gledala me je. Rekla sam samo ime. Milovanović Tošević bio je moj djed. Tišina. A onda, polako, nešto na njenom licu. Nešto staro. Nešto što je čekalo dugo. Otvorila je vrata šire. Provele smo 3 sata u njenoj kuhinji. Milica Poparić je znala. Nije znala sve, ali je znala dovoljno da nije bila iznenađena mojim dolaskom. Bila je iznenađena samo tim da se neko pojavio. Da je neko konačno pokucao na vrata. Njena majka joj je na samrti rekla da je otac nestao u mlinu i da su znali ko stoji iza toga, ali nisu imali ni snage ni sredstava ni hrabrosti da idu dalje od znanja. Milica je odrasla s tim znanjem. Nosila ga je 60 i nešto godina. Nije gradila mržnju, rekla mi je. Nije imala ni energije za to. Izgradila je samo neku vrstu praznog mjesta u sebi gdje bi otac trebao biti i naučila je da živi s tim praznim mjestom. Dala sam joj dnevnik. Nije ga odmah otvorila. Stavila ga je na sto ispred sebe i dugo gledala u njega. A onda je pitala. Zašto si mi ovo donijela? I ja sam rekla ono što sam znala od trenutka kada sam pročitala zadnje stranice dnevnika. Jer si imala pravo znati. Jer ga djed nije bio dovoljno hrabar da ti donese sam. Sjedile smo u tišini. Dugo. Postoji jedna stvar o kojoj razmišljam od tada i o kojoj ne mogu reći da sam pronašla odgovor. Djed Milovan je bio i loš i dobar čovjek. Nije bio ni jedno ni drugo u potpunosti. Bio je čovjek koji je učinio nešto strašno i koji je s time živio i koji je na kraju, na rubu svog života, pronašao način da to ne odnese sa sobom u grob nego da ostavi nit. Je li to dovoljno? Ne znam. Nije to pitanje na koje može odgovoriti neko drugi. Nije to pitanje na koje uopšte treba odgovor koliko je potrebno da se postavi. Milica Poparić je pročitala dnevnik. Nazvala me tjedan dana nakon mog posjeta. Kratko, bez dramatike. Zahvalna sam. Ništa više. I možda je u ta 2 slova, u toj kratkoj, suhoj zahvalnosti stare žene koja je naučila da živi bez previše, možda je u tome bio onaj odgovor koji djed Milovan nije mogao dati sam, ali koji je kroz mene na kraju ipak stigao. I manje sam zadržala. Ne iz pohlepe. Jer bi prodaja bila neka vrsta zaboravljanja. Kuća na imanju sada je tamo gdje je uvijek bila, voćnjak raste, livade su zarasle ali se mogu urediti i mlin stoji uz rijeku zatvoren ali drukčije nego ranije. Drukčije jer sada znam šta je u njemu ostalo i znam da je otišlo. Jednom u godini odem tamo. Ne ceremonijalno, ne sa cvijetom ni svijećom. Samo odem, sjednem na kamen ispred, slušam rijeku i sjedim. I u tom sjedenju, u toj tišini uz rijeku, postoji neka vrsta mira koji nije radost i nije tuga nego nešto između. Nešto što osjetiš samo na mjestima koja imaju previše historije za jedno tijelo. Neko je jednom rekao da svako mjesto pamti. Da zidovi pamte, da kamenje pamti, da voda pamti naročito jer voda nosi. Možda je točno. Možda nije. Ali ako je točno, onda crna rijeka odnosi jednu priču dalje od onog mjesta. I možda je to dovoljno. Nešto na kraju, za tebe koja si ostala do ovdje. Porodična tajna nije ista stvar kao porodična krivica. Tajnu nose životi. Krivicu nose oni koji su je počinili. Nisi ti odgovorna za ono što su tvoji uradili. Ali možeš biti ta koja odlučuje je li istina važnija od komfora tišine. To je pitanje bez jednog odgovora koji važi za svakoga. Neke tajne je bolje pustiti. Neke zahtijevaju da se iznesu na svjetlo. Razlika između ta 2 nije uvijek jasna i ponekad to razliku znaš tek kada je napraviš. Ali ono što znam jest ovo. Žena koja ima hrabrost da sjedne s tom tišinom, da je ne bježi, da joj postavi pitanje i da istrpi odgovor. Ta žena nosi nešto u sebi što je rijetko i što nije u genima nego u izboru.
I ako si ti ta žena, ostani ovdje. Ovo je prostor za tebe. Pritisni subscribe ako još nisi. Svake sedmice je nova priča. Nije svaka ovako teška. Nije svaka ovako stara. Ali svaka je istinita i svaka je naša. Hvala ti. Stvarno i svakog dijela mene koji je sjedio tu noć u mlinu i koji je satima čitao dnevnik na hladnom podu i koji je pronašao put od kutije ispod desnog mlina do vrata stana u Novom Sadu. Hvala ti što si bila tu uz mene. Do sljedeće sedmice. I zapamti. Neke tajne čekaju samo onoga ko bude dovoljno hrabar da ih potraži. A ti si ta vrsta žene. Inače ne bi ostala do kraja.